wa harramna min harmini alayhi dow makkan ko annabi Musa almaradi a muynugol debbo wonɗo min harmini o muynata sowona biro makko min qabli ko adi bi mana ko adi biro makko arde e kañum bandirawo annabi Musa mbawa hewti o yii kala endu ko annabi Musa maɓɓina ala moyde fa qalat o inni hal adullukum taw si on acca mi tindina on ala ahli baytin e dow yimɓe suudu ɓoygure yakfulunahu ɓeno ne'ana on yakfulunahu lakum ɓeno ne'ana on o bobo dankano on mo tawa kadi wahum kamɓe lahu wonande bobo naasi wona ɓe laaɓanaymo reedu ɓe moƴƴoto e makko ɓe wonatako e makko ɓawo lingol konngol ɓe inni en ka tafsir ibnu kathir e ka ahmad bun sawi e ka safatu tafasir e ka ibnu abbas fof wonde manna ɓe langimo ɓe enquête mo ɓe haɓɓimo ɓe lettimo seeɗa ɓe inni ko honɗum andima wonde o bobo jaɓali muynude hay e goto ko honɗum andima sonnajo mo o gasata muynude tawa kadi on sonnajo laaɓanayi o bobo reedu on sumati o tourné ala ko inni ko adi mi woli ɗum ko saabu ɓay himo yiɗi yimɓe laamu ngu himo teddini lanɗo donc si o andi e honno innete bobo on ko bobo lanɗon o laaɓanaymo reedu saabu ɗum ɗum ko ɗum noon addi mi woli on sayi ɓe accitimo ɓe yaade makko ha kanene annabi Moussa ko ɗum woni faradadnahu mi ruttimo kanko Moussa ila ummi faade ka yumma makko kay taqarra aynu ha fiyo gite makko ɗen ɓuuɓu ko ɗum woni fiyo welto a walligoy wala tasan hara o sunaki wali ta'alamo e fiyo ɓeydu andude hanna wadallahi fodore Allah ne haqqun ko nde gonga o andi Allah wino dow to inna radduhu ilayki ka nisfu 57 Allah daali men ruttaymo e ma fiyo andu fodore Allah nden ko gonga walakinna ko woni aksarahum ko ɓuri hewde e maɓɓe la alamuna ɓe anda walamma balaga shuddahu tumande annabi Moussa yettino sagatalankaku makko ngum bimana duuɓi 17 wastawa o fotodiri o tiiɗi kan e sagatalankaku makko ngum bimana o heeɓi duuɓi 50 on andi e neɗɗo o ila ka o timmini duuɓi 17 hara o ni helli faaɗo ma duuɓi 15 joni noon ka o timmata sagatalankaku makko ngu net ko ñande o timmini balɗe duuɓi 50 ila o jibina ha o timmi duuɓi 50 ñande wo o mawnay ñande wo o janɗay ñande wo o ƴoƴay ñande wo o faamay ñande wo o tiiɗay ila ka o timmini duuɓi 50 hande kadi ko ɗuytagol haray ko ɗuytagol o natanta ko ɗum waɗi siko dewal siko ɓiɓɓe siko laamu siko gandal siko jawdi on tigi koyo eto heɓa ɗo e timminde duuɓi 50 ma o heɓa ko ɗum woni sibasima muɗum on ɗo e ɗum bete haray ko ɗum ɗon ɓuuri labeede on sayi noon ɓa o timmini duuɓi 50 ɗum woni wastawa o fotodiri hande kadi ko ɗuytagol woodi on sayi ataynahu min hokkimo hokkuman faamu wa ilman e gandal ɗum woni annabaku ngun wa kadalika ko noni najisi men yoɓirta almuhsinina kala moƴƴinɗo golle wona wasi ko fi annabajo tum wa dakhala al madina o naati ka saare madina kanko annabi Moussa ala hine wafalatin e sanga welsindare min ahla yimɓe saare nde ɓe inni e sanga welsindare ɗo woɓɓe inni kaka sa'a qaylula en jangino en firino qaylula ka suratu nur mi mana ka fewndo fana woɓɓe inni no ko hakkunde alansara e futuro ko on leer o yalti ka saare ni tun himo jinda fa wajada e nder ɗum o tawi fiha e nder saare nder rajulayni worɓe ɗiɗo yaɓtatilani hiɓe piira hada oɗa min shi'ati ko jeeyaɗo e gorol makko ngol bani israil wa hada oɗa min aduwihi ko jeeyaɗo eɓe makko ɓen ɗibtiyankoɓɓe e nder koɓe piirata kon fastakhatahu ɗaɓɓirimo faabo faabinurimo alladi on min shi'ati jeeyaɗo e gorol makko ngol ɗum bani israil ankejo o ɗaɓɓirimo faabo alalladi dow on min aduwihi jeeyaɗo ayɓe makko ɓen donc ɗum holli jingal ngol musidɗo muɗum e hoore gonga noon wona e hoore fenande ara ɗum wona rasi siyagal annabi Moussa ari jingani musidɗo makko on fa wakazahu o ari o bantimo fa wakazahu Moussa annabi Moussa bantimo wi mana o banti qiɓoteyankejo on fa gada alayhi o maayi ɗon o imminira wargol mo bantogon kadi na banto waraygo kono tawi duuɓi ɗillanni o bantimo tun o maayi kala annabi Moussa maki haada ɗum ɗo min amali cheytane koye morde golle iblisa ni na golle anni innahu no iblisa aduwun ko gañomo dellul majjino mubino feññinɗo kadi o suuɗa qala wi rabbi joomi inni min zalamtu nafsi mi toñi hoore an o yi annabi Moussa o tuubu ɗon e ɗon annabaɓen buy e maɓɓe ɗo toon no bonni seeɗa kono on tigui tuuba e ɗon e ɗon enen kadi ko ɗum ekkitoto ɗen wotta en duumodu e bakkatuji men ɗi o wi Allah mi toñi hoore an goy faghfirli yaafolan fa ghafara Allah yaafimo ɗon e ɗon an kadi kala bonnere nde bonnuɗa tuubuɗa ruttiɗa o jaɓanta innahu no Allah wal ghafuru kankon yaafotoɗo rahimu yurmeteɗo qala wi rabbi joomi bima anamta alayya saabu ko nemin ɗalan kon falan akuna ila hande mi laatata ko zahiran wallowle ɗo mujrimina onande bandi fes mi wallata bandi fa asbaha o wonti kanko annabi Moussa ande kadi fili madinati ka saare ɗon haifan ko hulɗo tun yatarakabu
himo yeƴƴito tun himo laƴƴa gite tun saabu mo andi o wari wonki fi kulol wata ɓe wartomo fa ida alladi e nder ko reni kon tun jaka o bani israil aji keejo istansarahu mo o walluno bil amsi hanki yastasrihu himo paabinoramo hande kadi yo faabo mo e hoore goɗɗo go qala lahu Musa anna Musa wiyanimo he innaka an ko en musidɓe dey kono la gawiyum ka a bewɗo dey ko a bonɗo an a wela wallitade mo bini feñiɗo hanki ni mi tawdima e goɗɗo mi jinganimo a yii on ma yi e yeeso maɗum hande kadi mi tawde e goɗɗo ibnu adama watani ko andi goɗen sa walla e siɗɗo ma o na ya wallumo kadi e hoore toñi dey jam ko ya wallumo e hoore gonga kam falamma an arada nde o falano kanko annabi Musa an yabtisa nde o ñosoyto billadi on huwa aduwwun lahuma jeyaɗo e gaño maɓɓe on ɗimana jeyaɗo e qiɓtiyankejo on andi hande kadi o bani israila en keejo ko kanko e qiɓtiyankejo kadi woni piirude ɓa annabi Musa fokkiti hande kadi yawde wallitomo yanana qiɓtiyankejo on directement ɗaala o wi kanko musidɗo annabi Musa on tigi o ni ya Musa a turiɗo e a faalan taɓitulani nde waratalan min kadi hande kama ɓatalto nafsan won warinoɗa wonki bil amsi hanki andi himo o wari kin wonki hanki kono ko e juri wallugol mo ko on mo walli ɗon hanki tigi ko on woni darade déclara mo ɗo wirtamo ɗo hande musidɗo ko ɓuuri konko ni wayi ala namaka nafoore woni ala namaka intérêt ma ko wiyete ko musidɗo ko ɓuuri konko ni wayi in turidu ande Musa nomi yirumani a falaka illa an takuna sonande laatotoɗa jabbaran dundarankejo fil ardi ka leydi ɗo wama turidu a eɗɗa an takuna nde laatoɗa nde musilina jeeyaɗo e moƴƴuɓe wonani wayete o dari o haalanimo ɗum e hoore ko jinganimo hankiwo hande o wa jaa rajulun gorko go ari min aqsal madina o yi ka sera saare to ɓe inni en ka tafsir wonde ko husay qil ko ni o wiyete yas'a himo yaha o ɗo ko gomɗinɗo annabi Musa kono mo suudi qala ya Musa innal mala o andi no annabi Musa ne laaka goytahoɓe mana ko jatigijo annabi Musa o lego innal mala anduno hooreɓe mbattuɓe yatamiruna bika ɓe fewji fima de liyaqtuluka fiyo ɓe ware ɓe humpitiki wonki ki warɗaki hanki ni ɓe ɗaɓɓutudema komi waɗata min miɗo laaɓanma reedu fakhruju yaltu fes iwaka saare ɗo inni min lakka onandema minan nasihina komi jeyaɗo e laaɓanɓe mareedu annabi Musa kadi waɗi ɗum Allah no hoddiri o yahay o ne o yo Madiyana ka annabi Shuaib en ko yaata duuɓi 10 fa kharaja o yalti minha o yewi ka saare misira ɗon hayfan himo huuli yataraqabu himo laƴƴa gite o yehi qaala wi rabbi joomi najjinimi torkema dandan minal qawmi zalimina immorde yimɓe toñuɓɓen qissa buyno woodi qissa juutuɗo qissaji de na hay qissa goto riwayaji buyno woodi buusugol makko misira e hewtoygol makko ko ɗum woni Madiyana ka on yawde toon qissaji buyno ɗon en nodday ka numéroji ɓeyden wawde wallidirde walamma tawajjaha tuma nde o fewtutuno tilqa Madiyana yarugol hella Madiyana o anda laawol ngol gol few ha hande o yaral toon qaala wi asano tanƴina rabbi joomi an yahdiyani nde o tindintalan nde o fewnatalan sawa a sabile laawol fotodirgol ngol harami majjari Allah walli mon woniri noon ɓa o yelike ko moƴƴi o sikki Allah ko moƴƴi Allah waɗi no andi Allah no daali hadisul qudusi ana inda zanni abdi bi min miɗo woni kala ka jeyaɗo an o sikkilan wanama ahu ida da'ani miɗo wonde makko kadi si tawi woni o torikelan haray meɗen wondi yalla waɗen sikkoɓe ko moƴƴi o waɗen kadi torotoɓe mo kanko Allah subhanahu wa ta'ala walamma warada ɓa o hewti ma a Madiyana ka ɓundu Madiyanankoɓen kaɓe ƴogata ɗon wajada o tawi alayhi ɗum ummatan jama minan nasi immurde yimɓe ɓen yaskuna hiɓe yarna dammi maɓɓe ɗin ɓenni en ka tafsir ko 4 wajada kono o tawi min dunihim ko hewta ɓen ɗon ɗiɗo imra'atayni rewɓe ɗiɗo ɓen ɗo hino ka serata dow dani hino sorti hakkude jama hiɓe woni ka sera to ɓeɗo rewɓe ɗiɗo ɓe inni en ka tafsiru ko ɓiɓɓe annabi Shuaibu ni allahumma riwayaji goo kadi hino inni wonde manna wona ɓiɓɓe annabi Shuaibu de wo tawi annabi Shuaibu fatinoke on say wo ɓeɗo ɗiɗo ko ɓiɓɓe miññirawo annabi Shuaibu himo inne Yasura wo ɓeɗo ko ɓiɓɓe on sumati ala kulli halin o tawi ɓe jiwɓe ɗo ɗiɗo fof no yarnude kamɓe ɓe dari ka sera to andi gollen debbo na yillodirowo e gorko ɗum ko ila e dinaji aranɗi ni qala o inni fama hatubukuma ko noon alhaalima onon ɗiɗo fof no ƴogude ɗon dari qala taɓe inni kamɓe ɗiɗo ha minen ko ni wowiri la nasqimen yarnata dammi amen ɗi hatta asdira ri'a'u ha aynoɓe ɓen fof yarna ƴawa menen kadi min hukkomen yara wa abuna ɗulle ɓen amen cheikhun kabirun ko mawɗo nayejo o wata arde o tawde o yarna
fasagalahuma on say kanko annabi Musa o ari tawi ko hayre wonno e hoore ndiyan ɗan o talli nde hayre jande molanade o yarnani ɓe ɗi dammi hande kadi ndiyan ɗan woni pullitotoɗan hari ko ñeɗugol summa tawalla refti o hucciti o tampi o yangike hino nangue hino seppuru ila o buusi hino angal ñaami ila zullin o yeeyi e ley ila zulli o yeeyi e ley ɗowdi leggal tafsiru goo riwaya goo wi e ley ɗowdi maadi fo muɗum hino ari fa qala wi rabbi joni inni min lima anzalta ilayya kala ko jippinɗa e hoore an ɗo hande min hayri immorde moƴƴere faqiru haray ɗo hatto jiɗi ɗum no holli so a tampi ha a tampi wota toro bone ko ya toro ko moƴƴi saabu o innal ɗo kala ko okkoɗalan ɗo mi ñamay si Allah addumi noon tew babba ma ɗum goɗɗum goma ko harmi kono wi kala ko okkorɗalan ɗo immorde moƴƴere ay o tampi ha o tampi kono jaɓal torade ko boni enen kadi koyen wattiri ɗon fa ja'atu arimo e hidahuma ka o jooɗi ɗon himo suni himo maapi o toriki Allah e tawno Allah jaabini do arimo goɗɗo e ɓe jiwɓe ɗiɗo ɓe o yarnanno nanen tamsi himo yaha alastihi yahen e dow hersa jiwon kon no hersi andi ngol en nde ɓiɗɗo debbo ko yo woni hersuɗo surtout gorko janano ko jiwum toso kon kunni singi mingira hon kombi mana o jiwo ɗo kadi kankadi himo wiye sufuran qala to wi inna abi ande no ben ande yadu uka himo noddudema woya yawli e jizya ka fiyo yoɓe ajirama sagay talana joddi ko yarnanɗa men kon dammi amen ɗimmen haalanimo annabaɓen kamɓe ɓe jaɓata yanganede koni wo ɓe yoɓa ɓe nangi laangol ɓe falamma ja'ahu issa kadi juutuɗo hino ila kaɓe buusi ka ley leggal ma ka ley maadi ka annabi Musa ɗuwi ɗo ɓe hewto issa juutuɗo kadi hino ɗon ɗum kadi en ñoggay woni feƴƴen wa gasso alayhi l qasasa o qissanimo qissa on ko hombo wonimo ko on ɗum ittimo misira ko on ɗum addimo ɗo o sifanimo fo ɓaala o wi kanko annabi Shuaybu ma so tawi ɗum ɗon sellali ko ɗum ɗolle ɓuuri yiccude tafsir go hino inni ko sawra suwayri on ɗon o wi la takhaf wa ta'hul najawta adadi mi ƴettanima assuré min alqawmi zalimina immorde yimɓe toñoɓɓen qalat ihdahuma goɗɗo e maɓɓe wi kamɓe jiɓɓen ɗiɗo no adressade baba e mum toujours ko kañum jiwun toso kun inni ya abati ko ayo baba istajirhu ƴettu o golle baba inna hayra man istajarta anda ko ɓuuri moƴƴude mo ƴettata golle alqawiyu ko dolnuɗo alaminu hoolaɗo kadi kon ɗum addi kanko jiwun kun yokun wiw annabi Musa ko dolnuɗo ko saabu ko wayliti kon gil tumtil janil molanagil ka ɓundu ndiyan ɗan hetti ko tata ɓe capanɗe nayyi fopp wawa jingude hayre nden ɓe watande martinde o faami ɗon ko marɗo doole kon ɗum waɗi so inni o ko hoolaɗo e kami inni on ɗon issa juutuɗo hino buusugol maɓɓe ha e hewtugol maɓɓe ka baba jiwun ko ɗon o andi o ko hoolaɗo o inni baba ƴettu o ɗo golle ɗum ko andingol en kadi sa ƴettay goɗɗo golle ƴettu hoolaɗo ta ƴettu hutaɗo joƴƴinaka magasin ma wota ƴettu hutaɗo joƴƴinaka banque central ka jawdi leydi ndin fof mooɓi ɗon wota ƴettu hutaɗo halfina président de séni waɗu président de séni fewɗo wota waɗu ɓoyliɗo adewil janɗareduwil kanugil bongil sifangil waɗatake président de séni wota ƴettu ɓoyliɗo waɗamo ka dingirama qala wi inni min kanko annabi Shuaybu woni makude uridu miɗo faala an unkihaka nde mi resinayma nde mi okkayma e heɗabana tayya goto e ɓe jiwɓe an ha tayni ɗoɗiɗo goto e ɓe jiwɓe ɗoɗiɗo ko andingol en sa resinayi goɗɗo ɓiɗɗo ma a hollaymo ɗawi tum ɗo mari jiwo nokkel kaari kono no yiɗni ha mi okkimamo ɗum ala ton a hollaymo ay o en ihdabna tayya goto e jiwɓe an ɓenɗiɗo ha tayni ɓe ɗoɗiɗo kadi andi ɓe fof ɓe addama ɓe darnama joni ko annabi Musa suɓa sarti noon ala an tajurani dow nde gollanta alantamani e hijeji duuɓi sappo andi aɗa on sumati teŋe on ko ya ara kurkanoɗa babaji o ko ɗum wonno teŋe on sey fa in atmamta sa bi mana andi jajajo on wonay duuɓi jeetati so jombe minimum fa in atmamta sa timminani hoorema noon assuran duuɓi sappo haɗa ɗum famin indika ko immorde e ma namin fawmaɗum bi mana ko ɗum ko si hawriti ko jiwo miñira hunko woni ko faala bi mana e sufuran ko noon jiwo on wiyete so tawi woni ko on o faala wama uridu min mi yiiɗa an ashuqqa alayka nde mi sattinanayma so tajiduni a tawaylanno inchallahu si Allah jaɓi aadi komi ƴettama komi naswalini komi jeyaaɗo e moƴƴuɓe qala annabi Musa maki gasimi jaɓi dalika ɗum ɗo bayni wa baynaka woni ahadi hakkude me en ayyamal ajalayni kala e laje ɗen ɗiɗi duuɓi jeetati e duuɓi sappo gadayto komi ñaawi komi golli haray jombinan on ɗon fala udwana jaggutugol ala alayya e an
ɓay an kamɓe andi jaggotugol ala kama wallahu allah alama no ɓuulu e dow ko wolɗen ɗo kon wakkilum ko renuɗo Allah daari falamma gada Musa tumande annabi Musa gaynuno noon gollude al ajala la jangal ɓe mana o timmino duuɓi sappo o jombito soko sufuran jiwo wiyeteɗo ni ɓiɗɗo annabi Shuaib ma ɓiɗɗo so tawina on ɗon haray ɓiɗɗo oɗa miññirawo annabi Shuaib wa sara o yaade noon joni mbiyaali e ɓeygure makko ne heeɓe hutude Misra sa yehi ɗaɓɓere weeli jawdi heeɓike ɓeygu heeɓike haray no laaɓa ya miijo hotugol kamon ya hotu kamon ana sa o hayni min janibi tuuri ka sengo ñaamo ko ɗum woni fello ngon naran ndeygu qala wani laali ɓeygure makko ne imi kutu ñiiɓe ɗo qissa on ɗon en addino ka suratu taha en ala pillitade inni min anas sumi hayni ke naran yiite ndeygu laallino gasa min haati ko mi addanayi on min ha immorde toon bi habarin habaru laawol ka reweten ɗon saabu hari ɓe majji aw jadwatin ma ɗum julɓi ƴulɓe minan naari immorde yiite hara en huɓɓay ɗum ɗon laallakum no gasa onon tastaluna on iwloto itto jangol ko janga ɗon ko falamma ataha ɓawa ari ha o hewti ka ndeygo ɗon nuudi o nodda min shati il waadi ka sengo min shati il waadi l ayman ka sengo ñaamo ayde nden o nodda ɗum fil buqatil mubaraka e nde ɗo nokkure waɗande barki min ashajarati immorde e leggal zaytuni yankewa nga hitogo inni aynsi koni ya Musa inni min o won ɗolde ɗo an Allah wa rabbul alamina ko min jeeɗo windere nden seede on wanis koni alqi fero asaka tuggordu maɗa ndun o ferindu falamma ra'aha ɓawo yiidu tahtazzu endu memmino ka anna sikka ndu jannun ko ndi bollil walla o huccite muɗo biran o dogi kanko annabi Musa walam yuaqib hay o yeƴƴitaki ala dali ya Musa aqbil fewtuto aru wala takhafu tahul innaka aminal aminina ko a jeeyaɗo e hooliɓe ɗo ɗum ko mande aranere ɗimmere nde usulu ko takko kadi yata ka jungo ma gon fi jaybika ka leynoki ma takoro jungo yaltay bayda kongo rawnugo pemmini hayri suuni ko alda e bone wo kadi o waɗi ɗum warrino Allah dal waɗu mum ilayka takko kadi e ma janahal gabitanji maɗa ɗin mina rahabi a iway immorde kulol ko wonɗa kon o ƴetti jungo gon kadi o takki ka leynoki makko o moji bi mana o waɗi ko wiyete kon e croise bara bi mana o fiɓɓidiri juuɗe makko ɗen ko wiyete kon kulol ngol iwi Allah dal fadanika e ɗimandeji ɗo ɗiɗi burhanani ko dalilaji ɗiɗi min rabbika immorde ka jomma ila holluɗi ko a nelaɗo ila hande a woni nelaɗo ila firawna yahu ka firawna a malayika no makko ngu innahum no ɓen kano ɓe latake qawmaniɓe fasigina yaltuɓe e ɗoftare o andintinde Allah probléme o mari to qala rabbi jomi inni min qataltu minhum miɗo wari e jongo maɓɓe ɗe nafsan wonki miɗo itti wonki toon fa hafu miɗo hulli an yaqtuluni fiwata ɓe wartola joni noon waahi Haruna ayo kotirawan Haruna huwa afsahu minni lisanum kanko ɓuri lan laaɓuɗe ɗengal ɗande min komi ñondojo qissa ñondoyagal ngal no juuti ɗum kadi gasatadde ɗo on nodday ka numéro ji 63 60 53 09 même numéro e réseau ji ɗin fof si wona araban e joni noon haray Allah fa arsilhu nelu koto amma iya wondude an ridde an iwtiro ɓaawo kono sembinala yusaddeguni mono gongenala inni min akhafu mi huli woni en yukadibuni fi wata ɓe fenna qala Allah daale mi jaɓi sono suddu adaduka aray mi tiiɗinira doole maɗa ɗen mbi akhika kotoma yahe mi waɗimo annabajo wa najalu lakuma min waɗanay on sultanan dalil fala yasiluna ilaykuma ɓe hewtata on pes sart bi ayatina saabu ayeji amen ɗen antum onon wamani taba'akuma e kala jokko ɗon alghalibuna kon fooloɓe kono ko an tan koyɗon jogiti ayeji an ɗen falamma jaa Musa tumade annabi Musa arno tawi ɓe kanko firawna ko ɗum bi ayatina wonde ɗimandeji amen bayyinati ne ɓanginaɗi ɗo qalɓe innima hada o wona lillah sirun so nambilejo yandi moftaran fefndiɗo ɗum wonali so koko gueriɗo wonali so nambileyagal fenagal wama samina bi hada menen min naniral ɗum ɗo fiya ba inal awalina babiraɓe amen aditiɓen wa qala Musa annabi Musa maki rabbi jomi alamu ko kanko ɓuuri andude ɓe man jaabil huda on anduɗo peewal min indihi tawgal makko iwri ko Allah ɓuuri andude wa man takunu lahu eko hombola tan to ɗum aqibatu dari battane bonde innahu kowni la yuflihu zalimuna kanko Allah o mannata toñoɓen wa qala firawnu inni ya ayyuhal mala'u kono yo hooreɓe batu min on ɗo no haalande on gonga nani ma alimtu lakum mi andana on min ilahin immorde reweteɗo goo gaydi koye nalam min mi anda ɗon mari Allah jogo haranami
ko ɗi konngol ɗiɗi ɓuri mettude Allah subahanahu wa taala e nder yedduru Allah ko yeddi kon kanko Firawna ngol konngol yewtangol ka suratu Qasas ɗo e ngolngol o yewtoto ka suratu Naziati ley to ngol ɓuri hulɓinade ɗiɗo konngol ɗiɗi ɓuri mettude Allah e dendanangal bonnireji ko waɗi kon kanko Firawna o wi fa awgeɗeli ya Haman miɗo faala ya maha nan alattini e dow loope ɗen étage molanaɗo faji alli waɗanalan sarhan étage mana sururu waɗanalan escalier ji mi ƴawa laalli no gasa min attaliw mi ƴellitoto ila ilahi Moussa faade allahjo Moussa on wa inni min la azunnuhu miɗo sikkamo min alkadibina ko jeeyaɗo e fenuɓe issa juutoɗo hino ɗon kadi wastakbara o mawnintini huwa kanko Fir'auna o junuduhu e kono makko ngun fil ardi ka leydi hawken ndedoloke mawnintinare kala mawnintiniɗo o perdi musidɓe julɓe Allah subahanahu wa taala daali o mawnintini ka kanko e kono makko ngun fil ardi ka leydi ɓe wayril haqqi ko aldaygonga o zannuɓe felliti annam no kamɓe ilena faade kamen ɗo la yurjawna ɓe rutota ko ɓe artata firɓe sikki ɗum fa akhadnahum min nangirmo wa junudahu e kono makko ngun fa nabadnahum min feriɓe fop fil yammi ka ndel ilol mayongol fanzur ngaari kayfa kana ko honno laatude aqibatu zalimina battane toñoɓen ɓe halkino wa jaalna min waɗi ɓe aimmatan hooreɓe yad'una ɓe no nodda ilannaari faade yiite ngen wa yawmal qiyamati ñande darngal kadi la yunsaruna ɓe wallatake watba'nahum min jokkintini ɓe kadi fi hadi duniya ka adna ɗo laanatan kudde wa yawmal qiyamati ñande darngal kadi hum kamɓe minal makbuhina ko ɓe jeeyaɓe kaaninaɓe ɓen ko ɓe jeeyaɓe ko ɗum woni e halkotoɓe ɓen mana ɗum ko ɓe Allah ɓawnini geecce mum kaanini ɗum ko ɗum ko fanda makko be hin Allah daali wala gadata ena Moussa gomɗi mi hokki annabi Moussa alkitaba deftere nde min mbaɗi ma a halakna ɓawa men halkude alquruna al ula guireli aditiɗi ɗin nden deftere nde min hokkimo wiyetende tawrata basaira ko nde darorgal linnasi wonan deyno ɓe wa hudan ko nde peewal wa rahmatan ko nde yurmede laallahum no gasa kamɓe yatadakkaruna ɓe wajitoto wama kunta wonali ɓe janibil garbi ka sengo ñaamo hirnange yankewo ayde nden alano ɗon fewndo ɗum feƴƴi hakkude en e Moussa ko min sifanima ɗum an tun andata no idi gadayna tuma nde men ñawno ila Moussa faade annabi Moussa alamra fiyake ɗen wama kunta wonano min ashahidin jeeyaɗo e tawaɓe ɗon walakinna sikoni menen anshana men tagi qurunan guireli goo ɓaawo maɓɓe fatatawala alayhimul umru gurdanɗan juuti e hoore maɓɓe ha ɓe sikki ɓe mayata ko ɗum heeɓi ɓe wama kunta wonali tawiyan ko a ƴellitiɗo kadi fi ahli madina yimɓe madiyana koɓɓe sakkona ɗum ko tawndema feƴƴi a wonano ƴellitiɗo ɗon tatluha alayhim hiɗa jangga ɗiɗo qissaji e hoore maɓɓe hiɗa jangga e dow maɓɓe ayatina ayaji amen ɗe walakinna koni tum menen kunna men laatike mursilina komin neloɓe nani momin faala wadde nelaɗo wama kunta wonali ɓe janibi tuuri ka wonɗo kasengo ñaamo fello ngon irina dayna tuma nde min nodduno Moussa walakin siko woni tun sa yi a humpitike ɗum ɗo rahmatan ko yurmede mi rabbika immorde ka joom ma letondira fiya waajo qawman yimɓe ma atahum tawɓe aralɓe kamɓe ha hande min nadiri immorde waajotoɗo ha hande ɓe heɗali annabajo e leñol maɓɓe ngol min qablika ko adima laallahum kasi kamɓe tadakkaruna ɓe waajitoto boyi e maɓɓe ronki waajitade walawla an tusibon so wonano fiwata heɓuɓe musibatun musiba bima qaddamat aydim harale ko saabu ko ɓe ardiniɗi juuɗe maɓɓe ɗe wona tooñe fa yaqulu ɓe inna rabbana joomi amen addani men ɗelete lawla arsalta ilayna hanno nela nelaɗo e amen taw hanno nela amen rasulan nelaɗo minen sa nelno nelaɗo amen fa nattabi amen jokkayno ayatika ayaje maɗa ɗen wona kuna amen laatotono minal muminina jeeyaɓe e gomɗimɓe ma mi mana ko Allah subahana wa taala neli nelaɓen ko fiwata ɓe woloygol kolngol ɗo laara falamma jaahum ɓaariɓe alhaqqu gonka min indina yumorde ka amen ga galuɓe inni lawla utiya hanno Mouhammadou o kadi okke mislama utiya Moussa sifa ko annabi Moussa okka liɓugol tuggoddu wonta buddi Allah taala awalam yakfuru kere ɓe yeddali bima utiya Moussa ko annabi Moussa okkano ko min qabilu ko adi ɓe yeddi ɗon ko holli hay nelaɗo aduna sifa ko ɓe addi kon kadi ɓe yedday ɗaliɓe inni si hirani ko mbileɓe ɗiɗo ɗuni annabi Moussa annabi Haruna tazaharaɓe wallidira woni wa qaluɓe inni innano menen bi kullin e kala maɓɓe kamɓe ɗiɗo kafiruna min yeddiɓe uluɓe fatu awa adde ɓe kitabe deftere min indillah immorde ko Allah huwa adara ko nden ɓuuri fewde min huma addi qur'an on e sunna o adde qur'an ɓurde fewde maɓɓe kamɓe ɗiɗo ɗum woni annabi Haruna e annabi Moussa joni haalanɓe ɗum
attaɓe o min on haray mi jokkay ɗum ɗon son addi ko ɓuri Moussa e Haruna min mi jokkay ɗum ɗon in kuntum sollati ko sadiqina ko gonga mum ala ka ɗum itte fa illam yastajibu laka si ɓe notakima ɓe addanma ɗum hande fa alam andu annama yattabi'una konko ɓe jokki ahawahum ko beleɗe maɓɓe de woni koɓe jokki anduɓe ɓay tum ɓe wawa laadude hande ɓe addu e ta janggo wa man adallu ala fotoɗo majjude mimman ittaba ha yetiti on jokkuɗo hawahu ko welatamo ko